לינדזי גראם נולד ב-9 ביולי 1955. ليندسي جراهام بجولاي 9 ቀን 1955 ተወለደ. ليندسي جراهام بجولاي 9 ቀን 1955 ተወለደ. ليندسي جراهام بجولاي 9 ቀን 1955 ተወለደ. הוא נולד בעיירה סנטרל שבמדינת קרוליינה הדרומית. እሱ በደቡብ ካሮላይና ግዛት ውስጥ በሚገኘው ሴንትራል ከተማ ተወለደ. እሱ በደቡብ ካሮላይና ግዛት ውስጥ በሚገኘው ሴንትራል ከተማ ተወለደ. እሱ በደቡብ ካሮላይና ግዛት ውስጥ በሚገኘው ሴንትራል ከተማ ተወለደ. כיום גרים בעיירה כ-5,300 תושבים, וגם סטודנטים ואנשי סגל רבים משתי אוניברסיטאות סמוכות מתגוררים בה. ዛሬ የከተማው ሕዝብ 300 ያህል ሲሆን ከአቅራቢያው ያሉ ሁለት ዩኒቨርሲቲዎች ብዙ ተማሪዎችና መምህራንም በዚያ ይኖራሉ። ዛሬ የከተማው ሕዝብ 300 ያህል ሲሆን ከአቅራቢያው ያሉ ሁለት ዩኒቨርሲቲዎች ብዙ ተማሪዎችና መምህራንም በዚያ ይኖራሉ። ዛሬ የከተማው ሕዝብ 300 ያህል ሲሆን ከአቅራቢያው ያሉ ሁለት ዩኒቨርሲቲዎች ብዙ ተማሪዎችና መምህራንም በዚያ ይኖራሉ። הוא היה פוליטיקאי ועורך דין אמריקאי. እሱ አሜሪካዊ ፖለቲከኛና ጠበቃ ነበር. እሱ አሜሪካዊ ፖለቲከኛና ጠበቃ ነበር. እሱ አሜሪካዊ ፖለቲከኛና ጠበቃ ነበር. לפני שנכנס לפוליטיקה הוא עסק בעריכת דין. ወደ ፖለቲካ ከመግባቱ በፊት በሕግ ሙያ ሰርቷል. ወደ ፖለቲካ ከመግባቱ በፊት በሕግ ሙያ ሰርቷል. ወደ ፖለቲካ ከመግባቱ በፊት በሕግ ሙያ ሰርቷል. הוא שירת בחיל האוויר של ארצות הברית. እሱ በዩናይትድ ስቴትስ አየር ኃይል አገልግሏል. እሱ በዩናይትድ ስቴትስ አየር ኃይል አገልግሏል. እሱ በዩናይትድ ስቴትስ አየር ኃይል አገልግሏል. מאוחר יותר הוא שירת גם בכוחות המילואים של חיל האוויר של ארצות הברית. ከዚያ በኋላም በዩናይትድ ስቴትስ አየር ኃይል ሪዘርቭ አገልግሏል. ከዚያ በኋላም በዩናይትድ ስቴትስ አየር ኃይል ሪዘርቭ አገልግሏል. ከዚያ በኋላም በዩናይትድ ስቴትስ አየር ኃይል ሪዘርቭ አገልግሏል. הוא כיהן בבית הנבחרים של ארצות הברית משנת 1995 עד 2003. ከ1995 እስከ 2003 ድረስ በዩናይትድ ስቴትስ የተወካዮች ምክር ቤት አገልግሏል። ከ1995 እስከ 2003 ድረስ በዩናይትድ ስቴትስ የተወካዮች ምክር ቤት አገልግሏል። ከ1995 እስከ 2003 ድረስ በዩናይትድ ስቴትስ የተወካዮች ምክር ቤት አገልግሏል። בשנת 2003 הוא הפך לסנאטור של ארצות הברית. በ2003 የዩናይትድ ስቴትስ ሴኔተር ሆነ። በ2003 የዩናይትድ ስቴትስ ሴኔተር ሆነ። በ2003 የዩናይትድ ስቴትስ ሴኔተር ሆነ። הוא ייצג את קרוליינה הדרומית בסנאט של ארצות הברית. በዩናይትድ ስቴትስ ሴኔት ደቡብ ካሮላይናን ወክሏል። በዩናይትድ ስቴትስ ሴኔት ደቡብ ካሮላይናን ወክሏል። በዩናይትድ ስቴትስ ሴኔት ደቡብ ካሮላይናን ወክሏል። הוא היה חבר במפלגה הרפובליקנית. እሱ የሪፐብሊካን ፓርቲ አባል ነበር። እሱ የሪፐብሊካን ፓርቲ አባል ነበር። እሱ የሪፐብሊካን ፓርቲ አባል ነበር። הוא היה ידוע בזכות התעניינותו הרבה בביטחון לאומי ובמדיניות חוץ. በብሔራዊ ደህንነትና በውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ላይ ባለው ጠንካራ ፍላጎት ይታወቅ ነበር። በብሔራዊ ደህንነትና በውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ላይ ባለው ጠንካራ ፍላጎት ይታወቅ ነበር። በብሔራዊ ደህንነትና በውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ላይ ባለው ጠንካራ ፍላጎት ይታወቅ ነበር። הוא היה ידוע גם בתמיכתו בצבא אמריקאי חזק ובקשרים הקרובים עם ישראל ואוקראינה. እሱ ጠንካራ የአሜሪካ ጦር ድጋፍና ከእስራኤልና ከዩክሬን ጋር ያለው ቅርብ ግንኙነት ምክንያትም ይታወቅ ነበር።
እሱ ጠንካራ የአሜሪካ ጦር ድጋፍና ከእስራኤልና ከዩክሬን ጋር ያለው ቅርብ ግንኙነት ምክንያትም ይታወቅ ነበር። እሱ ጠንካራ የአሜሪካ ጦር ድጋፍና ከእስራኤልና ከዩክሬን ጋር ያለው ቅርብ ግንኙነት ምክንያትም ይታወቅ ነበር። הוא נפטר ב-11 ביולי 2026 בגיל 71. በጁላይ 11 ቀን 2026 በ71 ዓመቱ አረፈ። በጁላይ 11 ቀን 2026 በ71 ዓመቱ አረፈ። በጁላይ 11 ቀን 2026 በ71 ዓመቱ አረፈ።